Ovim videom ćemo pokazati koliko je implanata zaista potrebno ugraditi kod različitih situacija nedostataka zuba u vilici da bi se svi nedostajući zubi nadoknadili fiksnim ili mobilnim protezskim radom. Sve slučajeve protezskih rješenja na implantima koje ćemo prikazati urađeni su u laboratoriji za zubnu tehniku Frez centar Luka iz Beograda. Metoda All-on-4 je najčešće primjenjivana metoda za rješenje nadoknade zuba na implantima u bezzuboj vilici. Zato prvo da kažemo šta je suština te metode. Metoda All-on-4 sastoji se od ugradnje 4 implanta na koja se postavlja most od 12 zuba. Ovom metodom se u gornjoj vilici srednja 2 implanta ugrađuju vertikalno do poda nosne pregrade, a 2 bočna ukoso pod uglom od 45 stepeni, čime se izbjegava povreda gornje viličnog sinusa, kao što je na ovom modelu gornje vilice prikazano. U donjoj vilici se također 2 srednja implanta postavljaju vertikalno, a 2 bočna pod uglom od 45 stepeni. Na ovaj način se izbjegava povreda donjoviličnog živca koji je na ovom modelu donje vilice prikazan u crvenoj boji. Koje su prednosti i mane ove metode prikazat ćemo u nekom od naših sljedećih videa. Sljedeća metoda kojom se mogu nadoknaditi svi nedostajući zubi u jednoj vilici fiksnim mostom je metoda All-on-6. Ona podrazumeva ugradnju 6 implanata u bezzubu vilicu i naziva se zlatnim standardom u rješavanju totalne bezzubosti jednim mostom. Prednost ove metode nad metodom All-on-4 je što nema visećih zuba. Kako je moguće ugraditi 6 implanata i kad nema dovoljno kosti u vilicama, prikazat ćemo uskoro u našim sljedećim videima. Na totalne proteze pacijenti se teško privikavaju. U gornjoj vilici proteza ima ploču preko cijelog nepca koja smanjuje osjećaj ukusa i zbog svoje dužine koja se prostire do mekog nepca pacijenti je teško prihvataju. U donjoj vilici proteza je prilično nestabilna zbog male površine na koju naleže, pa zbog pokreta jezika i obraznih mišića, kao što vidite na ovom snimku, ako nisu lepljene, proteze se pomeraju pri govoru i jelu. Mi smo napravili na istom modelu 2 totalne proteze. Jedna je sa drikerom na implantu, a druga obična bez drikera. Kad okrenem model sa protezom bez drikera, ona će odmah pasti. Međutim, proteza sa samo jednim drikerom na implantu ne da neće pasti, već se mora upotrebiti veća sila da bi se ona odvojila sa modela. Proteza na 2 implanta sa drikerima je stabilnija od proteze na jednom implantu jer nema horizontalnog pomeranja proteze na njenim krajevima. A sada da pogledamo kako izgledaju drikeri na 2 implanta u ustima i kako stoji stabilno donja proteza na 2 implanta sa drikerima. Proteza na 4 implanta sa prečkom je stabilna kao i most i ima niz drugih prednosti. Lako se vadi iz usta i vraća nazad jer prečka deluje kao vođica koja protezu usmerava na svoje ležište. Proteza svojom stabilnošću pruža potpuni komfor i sigurnost prilikom jela, govora i smeha. Obzirom da se jednostavno vadi i vraća u usta, moguće je uvek maksimalno održavati higijenu proteze i usne dupke. Trajnost proteze je velika, a u slučaju potrebe bilo kakve reparature može se brzo ili jednostavno uraditi. Krunice i mostove moguće je postaviti na implantima šrafljenjem ili cementiranjem.
Mi u našoj poliklinici uvek primenjujemo šrafljenu varijantu, jer u slučaju periimplantitisa, to jest infekcije oko implanata ili delimičnog lomljenja protekskog rada, isti je lako skinuti i posle korekcije ponovo zašati. Koliko je krunica moguće postaviti na jedan implant? Ako nedostaje jedan zub, normalno moguće ga je nadoknaditi ugradnjom jednog implanta i postavljanjem krunice na njemu. Ovo je jedan od mojih prvih početničkih implantoloških radova, nadoknada jednog nedostajećeg zuba na tada vrlo popularnom IMC implantu. Ako nedostaju dva zuba, očnjak i sekutić, moguće je isto tako ugradnjom jednog implanta na mestu očnjaka postaviti na njemu dve spojene krunice. Takođe, ako nedostaje jedan kutnjak i jedan pretkutnjak, moguće je ugradnjom jednog implanta odgovarajuće veličine na mestu kutnjaka na njemu postaviti dve spojene krunice i tako nadoknaditi dva nedostajuća zuba. A sada da vidimo koliko je zuba moguće postaviti na dva implanta. Ako nedostaju 3 zuba, moguće je na dva implanta postaviti šrafljenjem most od 3 zuba. Na dva implanta odgovarajućih dimenzija, ako ima dovoljno kosti, moguće je u bočnoj regiji postaviti šrafljenjem most od 4 nedostajuća zuba. Ako na jednoj strani vilice nedostaje 6 zuba u nizu, njih je moguće nadoknaditi postavljanje mosta od 6 zuba na 4 implanta. Ali ako u frontalnom delu donje vilice nedostaje 6 zuba u nizu, njih je moguće nadoknaditi ugradnjom 3 implanta na koja se šrafi most od 6 zuba, jer su rasponi između implanata kraći i mogu da podnesu teret nošenja 6 zuba. Nadam se da će ovaj video pomoći potencijalnim pacijentima kod donošenja odluke na koliko implanata postaviti jedan fiksni proteski rad, a koja im je najbolja opcija kod proteze na implantima. Naravno, računajući pri tome i finansijske mogućnosti, to je cene svih ovih radova koje smo detaljno izneli u našem prošlom videu. Do našeg sledećeg videa u ime tima Dental Implant Eksperata, pozdrav svim pratiocima našeg YouTube kanala od doktora Ostojića.